Aloha kākou. I keia manawa e helu ana kākou I ka moʻolelo. E helu ana kākou I ka moʻolelo. ʻAʻole o kumopu hiwale no, aka ʻaʻole pono ʻoukou e helu me ka leo. Aka makemake wau ia ʻoukou e helu me kou mau maka. E nāna I nā huaʻolelo, ʻoiai wau e helu nei. Hiki nō? He mea nui kēia, no ka hoʻoikaika ʻana I kou helu ʻana. Makemake wau ia ʻoe e noʻonoʻo, e pili ana I nā maka hoʻomaha, ʻoia hoʻi nā kama. E hoʻomaha ana wau I koʻu helu ʻana I kēlā mau manawa. Inā he kiko pau, e kū ana wau ma leila. No ka mea, makemake ana wau ia ʻoukou e helu ma ka flip grid. No leila, inā he maka hoʻomaha, e hoʻomaha ʻoe ma leila. Inā he kiko pau, e kū ʻoe ma leila. So, e makaʻala I kēlā, ʻoiai wau e helu nei. Eia naʻe, e nanea kākou I kēia moʻolelo. Okay. Makaukau. Okay. Ma kekahi poʻalima wela loa, ua kani ka pele, a o ka puka akula no ia o nā haumāna a pau I ka papa a Mike Char ma ke kula o ka waiola. Aia he pāʻina hula, a ua piha ʻeu nā haumāna pākahi a pau. E hahai aku ana o Maile I kona mau hoʻāloha I ka lumi hoʻopau pilikia. Hiki au ke hoʻohana I kau palaki lauoho e Maile, I noi mai ai o Tanya. Ae, alia iki. Aia no I loko o kaʻu eke I pane aku ai o Maile. E ʻeleu mai ʻoe, no ka mea, ʻaʻole wau makemake e hele lohi. Makemake nui wau e hele mai o Randy. He keu o ia a ka uʻi. Ua aka pū maila nā kaikamahine a pau me ka ʻai pū no hoʻi. ʻAʻole naʻe o Maile I hoʻopuka, I hoʻokahi mea I loko no o kona ʻai ʻana aku I kā Tanya ʻōlelo e pili ana I ko Randy uʻi. Hoʻonani nā kaikamahine a pau ia lākou iho me ka pena lehe, a kiki I hola I ka wai ʻaʻala. Nāna o Maile iaia iho I loko o ke aniani, ʻaʻohe ona hauʻuli I kona nāna ʻana. E hoʻohā like mau ana ʻo ia iaia iho me kona mau kaikua ʻana a me kona mau kaikaina a I kona manaʻo, ʻaʻole like kona uʻi me ka uʻi o lākou. Ua haʻalele ʻo ia I ke aniani, a I kali ana ʻo ia I nā kaikamahine ma kahi o ka puka komo. Ia lākou no a pau ka hoʻonani ʻana, kaʻi akula lākou I waho I ka hale ʻaina. I ko lākou hōʻea ana aku I kahi o ka hula ʻana, e kani nui ana nā mele I pana wiki aʻe ko Maile kuʻu wai. Aia ʻo Allison lawa o Tanya I mua o lākou, a nā lawa I alakaʻi I nā kaikamahine I ka puka komo o ka hale ʻaina. Ua hui pū mai kekahi mau kikikane ma ka puka komo, a leila, I lawa noa ʻike ʻia kēia hui, ua hoʻopuka aku o ka manaʻo me ka leo puʻiwa. Aia no ʻo ia I leila. Mai ua aku ʻoe, o lohe ʻia no kou leo. I kena aku ai o Tanya ia ka manaʻo. A hoʻomaʻewa o Tanya pēnei. E nāna ʻoukou I kēlā kaikamahine o ka lei me kona wahi hoapili o Nani. Aia lawa me Randy. Momona loa o ka lei he mea ʻole ʻo ia. O waila ʻo ia I kona manaʻo.
No ke aha o Randy e hui pū ai me ia. E noʻonoʻo nui ana o Maile i nā kumu no ko ka lei hui pū ana me Randy. Ua hoʻohihi nō hoʻi o ka lei ia Randy? Akā, mahalo o Maile i ke ʻano haʻaheo iki o ka lei. Ua nānā o Maile i ka lehulehu i loko o ka hale ʻaina, a hanu maila ʻo ia ma mua o ke komo ʻana. Ano leila, ʻo ia no ka mahele e kahi o kēia moʻolelo. Pehea ko o kou manaʻo? Hoihoi paha kēia moʻolelo? Aia no kekahi mau ninau e pane aku ai, ia? Ano leila, ʻo ia no ka ʻaukou haʻawina no kēia po, ia? Mahalo no ka hoʻolohe a me ka heluhelu pū ʻana me aʻu.